In Jammu and Kashmir earlier today, one soldier has been killed, 4 injured in the exchange of fire. Army has claimed one terrorist has also been gunned down in that encounter. Yap uway sipai ha kajing wan hiartma kensan kiriu king atiar bamparla ban tipsai. Kajing sha hiartma ki sipai ka India ha kiriu king atiar nadu kisnam mansua tat hadu ha kini kisngi pat semla idon kano kadak ban ong bakite kiriu king atiar in sangeno yaki kampentrim joki kamtam hagi benda jongka kaput hapren ka India batkari Pakistan kibaju ya jia kaka kibabun kamtam ha ka jela Jammu and Kashmir kabadai kawai na ki jela kababun ha ka jingsha pentrim ki sipai yara jongkari India dang menen kasngi thoding katkum ka jing pentep bak khambanya layathu bakiriu ging atiar kila senrit kulin napang yaki jaka bala pahara da ki sipai India haki benda jongka kupwara jongka jela Jammu and Kashmir hakba wei na ki sipai kari India ula doe yala ka jongka jingim hakate ka jingwan hertma jongkite ki riu king atiar kiba pat semla tipsai la ki de ki leno nakaseng ayu ne ki de kipriu jongkari Pakistan laong ro ba arngot na ki sipai kila man saujor bat lapan kino ya ki sha hostal bat wei pat na kita kiriu king atiar layo ban siap yapno yau kani ka jingja kalaja tang sisngi hadin bau Narendra Modi badai Prime Minister kari India ulak krenshai baki sipai kari India dalele kinom ailat ya ki leno badai napo kari Pakistan bakindang kikli biang banle yaki kampentrim baper hagi benda jongkari India Upendra Dwivedi badai Army Chief General dang menta kata yawi udang syuan barjo hakite ki benda palaja kata ke jingyasiat ki badai ki benda bak kaput bat kari Pakistan bat ulai jingte pau Amit Shah ubadai Home Minister baru kumjo bat hu Ajit Doval ubadai National Security Advisor halor ka jinglong jingban hakite ki jaka kumjuru ulayo ban yakren bat governor ka jela Jammu and Kashmir halor kumno baki briu basa hakite ki jaka kaput bakinai ka jingya trelang bat ki sipai yara jongkari India.